Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nadamag mo ka din, Mari Marcia. Ti may papanitian niya, Mari Wendy. Nukasta, saan mo pa'y nga rod nakita da a Facebook post, Maray? Ada ka no ti umay asikat nga artista dito'y lugar tayo inton umay alawas. Asino ngay? Asino kumangay? Ti paborito nga artista. Ay, nawaw! Mapanta nga rod ang Mari Wendy. Un ano palupusan na kanila kay mo, Maray? Sigurado day tamari. Alaag to ti album ngayon sa anak, ta ipapirmak to iti idol kung artista. Uray siyak mo't Maray. Kastamot ti aramida. Italaang manan ngamin nga ada ti umay nga artista dito'y lugar tayo. Uwan mare, iso nga alaan tayon da ito yagundaway. Anya ti maimbaga ti gayem mau Marcia. Imay na lang impadamag ti may papan kadagiti artistang agpasyar dito'y lugar tayo, tatang. Ay nawaw. Kuna man no sardeng mo, dagita nga ramid mo. Tanda maasawa ka na mo. Mga nuday ta ti pagrugyan, ti diyo pagkinaawatan ka ni Fabian. Nay. Na, advancement la unay mo ni tata. Advance nga ibagbaga mo, Marcia. Ibagbaga la ti posible mapasamak. Bayan nyo, tatang. Siyak ti makaamo amang ipalawag iti asawak inton sumangpet. Mala, makamuka. Intimplan kan iti kapem, Fabian lakay. Agkapi kapay. Ay, nawaw. Apay akas na ti reaksyon mo ngay lakay. Itaman pa na panunot mo dagtimpla iti kapek. Bakit? Ay, siguro at damasapol mo niya. Kwa, kinapudno na. Kaya't ko kumatiag pakada kan kalakay. Ada nga min napatag alakad ko into no may alawas. Iso nga saan ka pailangan matulungan iti trabaho. Apay, sa dino ti papanam, bakit? Ije sentro laang lakay. Ada ka no nga min umay nga artista. Anya? Alan alakay, palubusan na kun. Sana bali, italaang matmanon. Ala. Tapno di mo panunutin na parparitan ka, palubusan ka amapan. Ang nay, hindi ka nagpakarabi, Ay, no! Agyang manaklaunay lakay. Ako? Ay, Nana Nora, ang mga nulimabasan ni Mari Wendy dito'y paraangan yo. Ay, pasensya kan, gamjak na siputan o dalimabas. Ano mga minti pa ka kumikuma, kiti basit aterse nakmarsya. Ay, okay lang, Nana. Ay, ti masapul mo kan kuana. Ay, ada nagtulagan mi apapanan mi ita, Nana. Di yung ka dinadamag? Adda sikat nga artista nga umay bumisita dito'y lugar tayo, Nana. Ay, nadamag ko, Awa mahilig ko, iti kakasta. Ay, di yung ka di kaya't makita iti personal dagiti artista, Nana. Da kayo lang ganti mapanmarsya. Sigurado kayo, Nana? Tanong kaya't iti sumurot. Di uray mangrikap kayo pailang tagkukuyog tayo amapan. Ay, saadan? Agtrabaho aklangan. Okay. Adda-kada kayo dayta, Nana. Sadi numat nga tati ayan day siya Mari Wendy. Itay pa'y nga guro urayak ng awan matla sumunga din. Ada akon, Mari Marcia. Ay na, apay nga itakala ang Mari Wendy. Anyat orasan. Pasensyakan, Mari. Itay petiteksan ka, Mari, hindi ka matag-reply. Jak nakita, Mari. Naladawak ngamin anak kariing, iso apasensyakan. Ang mga numaladaw tapay kit di itilakad ta. Sabay kat,
ta t-shirt mo, Mare. Sa bali matisinango na. Aywan nga agpaiso. Naimbaglaangan ta nakita maray. Talaga ngamin nga nagdardarasa. Apay, di ka nag-alarm ay ha. Saan nga uso ti alarm? Agrugbat takik din tapno saan ta akarkaro amaladaw. Naimbag ka pa'y Mari Marcia. Nakapirma ti idol mo itinalam aladawan. Ay nawaw, kapoy kan tumat ngamin, Mari Wendy. Adumo ngamin ti tao, Mari. Ay, kat sumingit ka lata, ah. Talaga akas ta, Mari. Jak nga ron makasingit. Ay nawaw, mala, mudtuyan taladawan nga ipapirmak mat iti idol mo. Amangan numarabian ta, no di mo amo ti makisingit. Alaman nga ron, Mari. Agyaman naklaunay. Ay, awan ang yaman na, Mari. Ala, mudtuyan dagi taladawan, ta siya kung ti makaamo. Marcia, bakit? Mutoy man ti chinilas ko. Saan ba nagawid ti asawa, Fabian? Ay nawang. Kinurabiin tatang. Apay, saan ka diyan nag-text ken ka? Awa mo tinaawat ko a text. Wano chat manipod ken kwa na tatang. Ay, una yun day nga overtime da. Inabak na pa'y ti manalo na yun. Huwag nga rin tatang. Kano biniling ka o ano mabaling ka agawid na masapa? Uray siyak tatang. Ay, alam nga rin. Mapanak pa'y man lagi tersina. Inak aglod, tawagak ti asawa. Umaya mang gumatang, nananora. Anya ti umay mo gatagan, kat nairabien, Fabian. Ay, lodan nyo man ti number ko na na. Ah, anom ti lod aya. Ay, awagak man ti asawak. Lukas ta, saan da pa'y anagawid? Ay, saan pa'y nga rod na na? Ay nawaw, talaga aday hard fan ti asawam, Fabian. Always present no kakasta nga da umay nga artista dito'y lugar tayaw. Uray no di ta kabangibang a barangay, daywon dalata. Ay, huwag nga rod. Naimbag ko ma, no saan arabi ti panagawid na. Saan pa'y gaya managbalbaliw ni Marcia? Kastabat lang ti aramiden da kini Wendy, di saan kay pa'y anagkalaysa. Asino ti umawawag, Maray? Ay, ti asawak, Mari Wendy. Ay, amang ano nakaawi din day jay, Mari. Saan nakamot siguro nga apaan anya, Maray? Day tatijak sigurado, Mari. Tinasayat. Jaklatan sungsungbatan ti awag na. Saan nabali ta paawit tamatan. Manong driver, partakan mo't ati panagmanehom. Agdardaras kami iti kumaray. Delikado ma'am, sa perabi ay. Ay nawaw, ulitak manan. Agdardaras kami, iso apartakam kumati agmaneho. Ito kaya mo di si kagmanihaw. Naa, Kas kung nakitaya ay, delikado no partakat kagmanihaw. Tas ano ngayon, maksidinti tayo. Di makapaso lang manay. Ala, uston. Di mo disturbo ni manong driver, Mari. Ang mga ano saan ang makapokus iti panagmaneho na kat maaksidente tayo pa'y. Adakon, Fabian Lakay. Pasensyakan, ano na rabianak? Uray ko mamo no nag-text ka ba kay tanay? Kasta unay adanag ko. Ay, pasensyakan, Lakay. Sana bali, tas sulit tinapanak. Kitanda gito'y aladawan. Oh, pinapirma iti idol kong artista, Lakay. Ado da ito'y. Umasidig ka ata, ipakitakan ka. Sana, awan hilig ko iti kakasta bambanag. Pirma lang da kita. Wan, pirma laong. Ngam, espesyal da gito'y apirma para kanyak, Lakay. Ay nawaw, mangan kaki din tagina na tayon. Imuna kami itayon ka ni tatang. Di da kan inuray, talaga mabisin kami. Ay, wun gayam, Lakay. Inton umay abulan, at da ka numanan Koreano nga concert dito'y Pilipinas. Amom ka di, may sakadakwada kat idol ko, Lakay. Kahit inya ko ma. Mapanak numanan Lakay. Anya? Iso nga agurno nga, tapno at dagastusik amapan.
Naimbag abigat mo, Nana Nora. Ay, kastamat kan ka, Marcia. Da kayo siguro dyan na rabian ang nagawid iderabian niya. Ay, wan, da kami kan yung Mari Wendy, Nana. Agaasam banday tanga overtime yaw. Ay, wala, Nana. Ngam, sulit mo tinapanan mi. Amoyo ka di? Ay na, nagpipintas ka naggugwapo na giti artista nakita mi di sentro. Ay nawaw, ay suspud no ti ibagbagak, Nana. Sayang nga ron tadi kay si Murot. Ay wan gayam, adda manen papanan mi inton umay abulan, Nana. Concert dagiti Koreano asikat. Bakit akon, Marcia? Awanan ti hilig ko iti kakastabanag. Anya ti umay mo gatangan aya? Ah? Awan matkit din, Nana. Kayat ko lang ti makiinistorya kada kayo. Naimbag ta na panunot ni Marcia ti mapan makipurdiya. Una ta ka sa pulan na ti kwarta tatang. Anya? Adda ka nung arod manin concert nga tindaran da iti gayem na iti Manila. No kasta? Isaw, ti ornongan na? Naalalayo tatang. Diyak ko mapalubusan kahit. Ay, wag! Di mapalpalubusan. Nariga may no kasta ti aramiden na kanayon. Padasem to man na nakasarita. Ay, tanusyak. Ay, awad. Di na dengdenggain. Uwin tatang. Kasta talaga ti plano. Diyak palubusan nga agpa Manila ti asawak. Para iti day tala concert. Mabalin namot nga agbuya iti live. Saan pa ya mapanog? Aday bagak, Marcia ba kahit? Kit-kita am abisi ak nagim impaki lakay. Saan ka na mapan iti concert nga bagbagam? Apay kumasaan? Day tamot latan into na ram. Isumat nga minti pakaragsakak lakay. Wen ngam sobra mo daytan adik mo bakit? Saan met adakes nga agaidol ka? Saan adakes no kayat mo tay maki-fanmate wenno umatindar iti concert da? Hanggang saan met amabalen nga iso akanayon bakit? Ay nawaw, di mo ka di kayat lakay. Always present da tao. Pangasim, dumngeg ka. Las day tuyan lakay. Promise. Las nga. Kasta mo latim bagam kanyak iday. Ngam maging kita, di mo tinungpal. Makitam dagiti ladawan dagiti idol mo, kas kada t-shirt aginat gatang mo. Iso ti number 1, alinaon ti kabinita. Unay kan Fabian. Mabalin ka diyan, dito'y pailaang balayo ti pag naadak, Mari Wendy. Naa, apay kumamaray. Masurunak ija balay, Mari. Kanayon daklangan aparitan, no kasta nga dakayat ko apapanan. Kas kuma iti concert ti idol ko, Mari. Anya, Wen, tinak pinalubusan ti asawa kamapan. kasano ngayon maray? Di saan kan amapan iji Manila? Siyaklangan ti mapan. Ay, saan ang mabalin, Mari Wendy? Ang mga nuday tanto ti pagapaan nyo iti asawa maray. Nasapakan to ngamin anak ki asawa. Ay, nawaw. Kung kunaklaan ka di day jay maray. Aramidem latan ti kayat ti asawa maray. Gagangay na siguro tan asawaan kamutten. Saan kan ang makaaliwaksay no kay kayat mo? Ay, saan, Mari? Jakmat kayat ati agyanlatan iti unag ti balay. Ang mga no nakita yung alimabas ti asawak, diti parangan nyo, nananura. Ay, pasensya kan, Fabian. Jakmat nakita ti asawam. Apo, napanandangatan. Anya tinapasama kaya? Adda di mi nagkinaawatan na. Tadyak nga rin pinalubusan nga umatindar iti concert ti Koreano nga idol na. Kagura nakiding. Ay, nawaw. Simple malang gayam tinagapaan niyo. Talaga simple laeng. Ang big deal kan kuha na nana. Ay, madanagan na pa ikidin. Ay, Amangan ko no nagtalawain. saan mo't siguro, Fabian? Ang mga nunapan lang nagpaangin. Agawid tulat na ka di. May salitro man ng soft drinks na nanora. Nay, si Kama agayam day tamar siya. Sa dino tinapanam. Ni, adak mo't di tayan damari Wendy nana. Apay ka day.
Ay na, sapsapulon na ka ti asawam itay. Madanagan, tamangan kanuno nagtalaw ka. Anya? Saan mo't ngamin ang mabalinti kasta, Marsha? Naasawaan kan. Iso nga iti amin a desisyon nga aramidam. Iraman mo kumamot na ti asawam. Panunutam na imbag, no pagimbagan niyo, day tangar aramidam. Nana, sa balitan, Marsha. Iso ano syakti si ka, hagawit kan, tapno saan mo't amadandanagan ti asawam kan ka. Naimbag ka ni Wendy tawam pa'y mo't asawa na, iso nga awan ti mangiparparit kan kwa na. Naimbag ta nagawid kan bakit? Balubusan ka na dumara ay ti concert ti idol mo. Saanan lakay? Sigurado ka. Mga nuguraan nakman ay. Saanan lakay? Ni Mari Wendy langan ti mapan. Tano siya, tulungan ka langan nga agtrabaho. Kalat sa mga nagbaliw ti kapanunutan bakit? Wen alakay ta nakaamiris akon. Pasensyakan kadagiti dakas anay sa usawang kukan ka. Ay, nawaw! Saan adakas ti maadaan iti makuna nga idulo? Ngamrumbang na laeng a kontrolan tayo. Narigat ti makuna aday heart fun. Tanumaminsan, malipatan tayon dagiti responsibilidad tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.